Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Phone number yang kapur kami confirm sibet di Marindon meeting arbitration adalah awal meeting dan confirm yang kapur nama dia si Baar ban kendul. Ya, apa kita pikir okey. Ya, apa kena diskon sementara balik pendul. Ini kalau untuk kita. Ayah ke sosial media apa yang wangin Indonesia. Yang hati untuk Kong si Baar. dan ini. Ini. Kamu dah jemput ke Pak Bintang yang Kan katakan, lira urung le. Oh, dia. Itu. Tidak om yang apa? Nasi ni Kong si Baar. Wangin itu, tulkes wangin itu. Kenapa wangin itu? Di dalam meeting arbitration mentah. Tinggal kami keluar. Kosong bisa. Lompat kata yang mendia itu. Keren. Bahas. Keren. Mendia lah confirm lagi Jadi komentasi arbitration dan pihak benar. arbitration meeting dia. Ya hadir apa sih? Tahu review Kinoi lam ke khod nyotrap National Awakening Movement hakasantruk nai lar arhajar apunrio kelaken taj mardor pan pediang yakejing ajing pensyai jong Chief Executive Member ka khasihus Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo baga council kelakot dak application bat penbena hakanatus board jong ka office hakabiade bat kejing IY yaki khatwetli ki khardap lum khajana jong council ya ka baga khnam hi kiyaiban Badeben khot daga tenda daga ba ajing penmana ling bagi kat kubor kumajudai kerukom khnang banyak tip ba Kira jingkin tho jaga khanam kalong hadien wa UCM ka KHDC ula penmana ling bagi lar patai kubor blapin ni ki social media ba ulong ba koloi ban penshai halo ka jing IY jonga council iki khatweti khardap lum khajana Hindi habakinay lam kaseng kila poy ka office jong council syua ka puar arbajin no singi banyak kendo yu ba Winston la pintepen ban bu ba Winston umi naga kamera banlej syaka jingalang Lawan sini Sports Council daga jing tumu banyak kendo ya ICM nanti dang mentan sipang ila mi no nang meeting but Laong lu yang iba leseng in la bani kendo hakam sinu kong da situ Tuesday. Pangin si kendo i bagamat i kadai halor ki check gate. Kumba nakalian ka jungi kumban pun kamau haka apnu trip na June. Arja pun ring i wan ai ka wei ka dorkas sa kami jong siam. Bat kane ka dorkas ka la ngila attach rang ya ki khatwei ki work order. Tiba ka PHDC lembaga trade department ka IY. But hakani ka dorkas kaya ka jikwa ka jong ngila thok sai kedar ka la poi ro hakami jong siam ngila thok sai kedar ba ka jingkwa ka jong ni palong ba ya kini ki check je ki ba ka KCDC lembaga trade ka IY dei ban pelat lembaga ki kot khubor ban khot da ka tenda ki ba sai ba ki kenten kam don ji artin ji ta te ngiyo ina ba nakalyang jong siam menen kesni ila ong ba let's say kila khot ida application hari ngi kok ban stress kadang ko jinga perti application tender pi man khot application but khot tender ka pher bak labak habang im ni kari ke ba jong ri india ba ya lembak ki ai ka tendering process ni ka notice inviting tender ya ka bangi khot ni kren ni ka notice inviting application but ya kata application bagi khot ni te bi ya ka bangi persyah itu yang dia berkhot dekat tender bai bat nak yang i CM ila ong wa yakini ki khatwei ti gi la IY hadin ba la bu ya katakan notice apa kan notice bu bat nak yang jongi kas kai stress ke jongi balong ba kin kho ai kot khobot khot i applicant wan dekat tender hak tender system don artli ki tender ki bid technical bid financial bid bat unu tender ba di hok ban yo balong solon sa
ban chuang ba kin bo tang itai application man application hapo ka notice board juga KGC na kaleng jongi ngimla ban piang ban ka wei ka benta halor jongki number of check gate pi na kaleng jongi lamba ki RCI ni alam ba ki check gate year wise ka bakti KGC kalai sigi kidan kumne ajar arfuai arfuar kidan pratali kini jonga trade ma nganum keren jonga forest arfuar arfuairu kidan pratali aja apsa usan kidan kendai teli arpusa usan kidan lai teli arpusan arpundre kidan shpau teli bat arpundre arpunyau kidai khadoi teli bat ngi iru nakaliang jong i CM bai ong ba ki don ki gate ki mensua ki belong illegal te ngi kwa ban so thu ya kan legal aspect habu ong illegal mot kidai ki gate ki ba shui banyak ki brishman claim yo wo bodar claim yo kajing bit nang no kini kini ki gate ki bangi keren mangi kini ki pra kendai lai shipau bat khadwai kini ki gate bra yo ya wo order ki ba ki di si kala ai ko pisen mut kim dei shu ki illegal dan kali ang jongi ni wa ban pensai ba le si kai ke bangi ni lap lembaga RTI kim dei ki bangi syukran mangi Henry ki dei ki jing si baro ban sakawi ke bentaru padon ka jingong nakali ang jongi CM ba labu ya kini ki check gate ban khang ya ka jinglum illegal kamamut la legalize ya ki illegal pi la legalize mar ba ki don ki illegal check gate ngin ai no ka work order ngin legalize no iki kai ka jingwa jingi di bantu ka check gate kim dei bandan kani nadu ka for NPP UDP keren kim sngap ya kam dei ki bang islam pensunyau ha ki isi blar nata kadang una kaleng ngajongi ngin sawan biha kasi monde banyak kendu banyak keren syai bhawadi ya halor ka e gajing semua kajongi bat keman su ban yang sisen ngin kwa ba pen khatang kesha bar gajing bat kini ki wok order masuk pelangan ong ngi ko bi kharwi tali habaro ki wok order claim mention ya ka price claim pentip ya ka dor kini ki wok order kindu puli baro oi ka wok order kamdon karir pi hakajin syakat lukar kami habala isu ya kawak dar karir ni benda bu kontraktor di bensiu kata sistem syaka desa council ban nakaliang jongi ni tu ba lada ka isi ka ong syukat application kumnu pada penra yunu na ya application jong pin accept takanu ka sistem berhabakut kamdon ka jing thau kaba benia belum supported by law manong yakini nginai na kata kadau na kaleng jongi ni kwa bakin long bait daga open tender system lemba kajing flight advertisement hakikat khubor but kajing mentoi ke district council kalong lari gile kunta lemba ka open tender system ka district council kan ana ai why get so highest bidder kabadi garukap but kalau kajing mentoi ke KCDC halor kajing yo revenue ka jongki te nakadaw na kaliang ka jongi ni pensai but ngin sep wani kendo yang ya ICM la da ikot yang ni marngi supplement bi ngi iya ka jikern ka jongi bi ong wan bang ini kendo tinggal wan jing sam ta si to ha jing bon kam ngimla ni kendo endangi chmi ti ben khat bang ini ya keren markhmat ngini open i ki kot isla ki bang nak kaliang ka jongi la yo ban kalek lembaki RTI bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendai ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendai la phya aliang du pu du sam chungki jela house name R1000 arpusau ka kai phot ka perthei ka lapni ka kerteng ka bernihat ha kamat e hendai ka khubo ka jingsha bonsin laklet bat omshim la ban pin pau nama ini deh lakslem deh ladon hi jaga sanpo kumbangi kinong shong itip hi baka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one week tang na Assam ye tang na Meghalaya kalong hap reng demo baka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng gani
8.8 square kilometer tahap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat balai point khatlai square kilometer kabasa kahap hapo ka Kamrup Metropolitan District ha Assam banpin bet ikamat jongka jinglong jingman jongka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang petngon Manla Kapor, ka CEA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station, bat ka Manual Monitoring Station, ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange. Kadero kabajan bahabat ka bordar Assam, tanglai 100 kilometer ngidon bat ka bordar Assam. Kajing per jongkal air kaladon sibun. Kaladuna sibun, kala kam khoj, kala kam pengat, nang takini kiding kisi terus dangi pej mentah berkipar kiba mensua kala ya per sibun kila terengam ba. Kepolisian takadan baik sisin baki ladon ki factory mo ya katangin laban lenre. Ben ong hadu bakan dakta hadu kata-kata kumba kimi dia long ngitengim lar ban ya menjur. Hakadorbar jongka ying dorbar thawan. Menteri rangba ka chila ong bokla tho menteri rangba ka Assam बंथाव ये का जॉइंट कमेटी यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है शांति है रहने के लिए कल एयर का याद कम संगे हाउपोर उसाम हेनरी बन ओंगबा Berni hat Meghalaya kadai ka nongba ka bajabo tam ka penyalam bakla ye kibreo